Zamisao Srbija zemlja Jorgovana počeli smo da ostvarujemo pre 4 godine u ime ljubavi francuske princeze Jelene Anžujske i Uroša I. Nemanjića. Prve sadnice sadili su plemići Charles Philippe de Orléans, naslednik francuske krune, knez Aleksandar Pavlov Karađorđević, grof Filip Pikapietra i vitezovi Svetog Lazara, princeza Barbara od Lihtenštajna po ideji Vesne od Vinče. Svoje sadnice posadile su diplomate iz 39 zemalja, gradonačelnici grčkih i francuskih gradova, akademici, kulturni poslenici, mediji, umetnici, naučnici, političari, sportisti, predstavnici Vojske Srbije, Crvenog krsta i opštine Novi Beograd. Prošle godine sađenje je predvodio Singst Henri de Bourbon, naslednik kraljeva Bourbona. Doline Jorgovana započeli smo u Nišu, Viminacijumu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Sadu, Leskovcu, Vranju. Do sada smo posadili 4000 jorgovana, a za projekat dobili specijalno priznanje Zlatni Beočuk. Čast nam je što je ove godine naš pokrovitelj, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej. Neka svaki grad ove zemlje dobije svoju dolinu Jorgovana, da Srbija postane dolina Jorgovana Evrope. Budite i vi ljubičanstveni, dođite da zajedno sadimo.